Kenzo hanavuzwe n'iyindi ndirimbo akonye ya donc ya Marine Boy yakwanye na donc ko kuvuga ya Real Music no Fox in Love. Okay. Yego. Bo ibyo ni byavuzwe ariko hanini tugaruka ni ku ndirimbo yiwe remix yakozwe ariko na Eddy Kenzo numwe mu baririmbyi akubwiye ati mu gisagara ca cha Uganda ni muri Uganda asanzwe ubonye tuvugana yicaye muri presidence n'umugore wiwe aho umugore wiwe mugabo nawe afise akazi akora muri kiriya umuntu ari mu bintu by'ubutegetsi ntuze Bobby Wine niwe ya Eddy Kenzo sinatwara shuwa Eddy Kenzo ntari muri Eddy Kenzo nuziko yigeze no guhabwa nani agashimwe kavuye mu nzego zo hejuru. Eddy Kenzo uyarondere witonze. Eddy Kenzo arafise ikintu akora. Bo anyway twebwe biturabana muri iwacu mu Burundi bya Eddy Kenzo tugira tumuvuge nk'umuririmbyi wanashaka kongera amateka yiwe. Yesu bateri bake rero kuva ku munsi wa gatatu ino ndimbo imaze kuja ku mugaragaro bagize amakomanta agenda atandukanye natwebwe twarabyuka twagiye twakira ino ndirimbo nibaza ko tugabigaruka ko cane gose ubwo muri rusange twagarutse kuri ino ndirimbo na yuko yasose ndimbo iri mu bwoko ubona yi Belisima ya mbere yaje imeze nk'akantu k'akazuke kwaje none yo mugabo yajirikimo akantu k'akazuke mugabo ngendo ko hariko rashaka kuzama akantu k'akadensol twagarutse kandi ko amasanamu y'indimbo Belisima ya kera yafatije telefone nk'ibisanzwe ibita sivya hatari ku muririmbyi canke ku kundi ndimbo za Fernando ahubwo gusa ugiye kura kuri video yasohotse kuri no nshuro ni video kabisa batari bake barevye avuga ati vrema harimo negligence teye ubwoba ku muyinivye nka Eddy Kenzo rusanzwe tuzi kandi asanzwe ari indirimbo nk'iziri hano kandi agashamwo imitari idasanzwe mu maklipe yiwe. So tugaje kuraba keshi hasohotse ama remix azari indirimbo ziryoshe cyane gusumba indirimbo original. Niko bimeze. Twabonye kuri ku ndimbo nyinshi zageze zasohoka tushe dufatira ingamba y'u Burundi za kuna matata zizahahiye n'izindi nyinshi zitandukanye nova ko remix iza kuza n'umudodo ya Big Fizzo nayo nyene yakoranye na Harmonize indirimbo remix tegeza kuza hariya ndirimbo irarenze kwera ntirenze none oya ivyo maze bindi nindi umwe afite yumva ukuntu ngira yumva easy reka tuvuge ino basi reka tuvuge Belisima ivyo mudodo ni birebire reka abo twibandanyiza bijanye na Belisima nuko ndavuga ko Belisima yateza kuba ari indirimbo remix yo gwego hejuru mu gitona ko original yayo yari imeze neza cyane gusumba tuyaje kuraba indirimbo bagenda basubiramo benshi amategeko remix tegeza kuba indirimbo ikunzwe kandi ryoshe ifise ubuhinga bwinshi gusumba original nuko natakarure twabonye ku ndimbo nyinshi zitandukanye harimo indirimbo hahiye indirimbo za kuna matata indirimbo nyinshi zageze aho zabanye byinshi batandukanye uko indimba iba ifise akanovera ifise niba bampere n'izindi nyinshi ishobora kuba ifite akanovera nawe ushobora kubimvira tukavuga ati ni indirimbo by'ukuri numvirije itandukanye n'indirimbo yatanga ubwa mbere twibukanye kandi ikindi bishoboka akanovera kuri audio no kuri video Yesi no kore musatwa ko tuvuga tweko tuvyumva nk'ibimeze byose ariko rero uyu mugagize uku ategwa ndavuga amabuye gutegwa amabuye avuga ati niba kuvuga ati watewa amabuye abafise ico afise gusumba abandi niba yavuga ati gitegwa amabuye nikagifise kibagifise ivyabo gusumba ibindi ariko bishobora kuba byiza canke bikaba nabibi cyabasanga ko bitera amabuye munsi natumbera ku giti ciza gusa arabavuga bati tuandana muda tije njani bigezweho ubwo geje kuri abantu bose aposti zino post zo guponda ino ndirimbo uravye feedback y'abantu babakwikira babaye benshi cyane amakomantere aho bakwije amakomantere afika 300 commentaire ubuye 300 commentaire akwije 500 commentaire bivanye n'ibintu biriya so anyway watanguye twa DJ feedback chima Philbite afise page twa DJ feedback kayitwa chima Philbite by the way no page y'indu izina oneka ati ngo bujye remix yari kenewe kweri canke ntibindaba kuri mwe bwari kenewe remix yari kenewe canke ntibindaba afaye ko tuvuga kuri no nkuru ya Philbite mwebwe yari kenewe cyane ndamwe ntibibaraba igeni mix twavuze ko itari kenewe buke nawe twanasiguye n'impamvu umuntu yadufatiye mu mva no mu nja hagende kuri Black Media arabe vraiment twarabigarutse ko cyane buri kantu kose aha bibaza ko tukwa twagarukaho cyane gose vraiment no museka twifokasinge ku ma comment y'abarimvye bagenzi we bamwe n'abandi bagende batandukanye ukuntu yakiriwe n'ivyabana ngombwa je nibaza ko twoza guha umurongo bari abadukurikirana
kuko nitwisangiza ijambo gusa tuba dushaka ko n'abandi bose bagiye bagize gute so ku munsi w'ejo twatanze umurongo w'amapera agera kuri 3 baratanze umuco ku bw'ino ndirimbo ya DJ Fernando yakoranye kandi na Edisson batanze umuco hagati y'ino ndirimbo n'indirimbo original feedback zagaragaye barazibonye uko bagiye batanga umuco twarabyumvise abako benshi batanze umuco bavuga ati indirimbo by'ukuri ni visualize so ngo ni indirimbo nakumenga kwa kwikurayo ariko nivyo bangombwa tuza gutanga n'umurongo kandi 30 nabonye babashoboye batanga umuco ku bw'ino ndirimbo twisubiye n'ubutuma kandi DJ phylbite atanze cyane phylbite bikikwe rwa Facebook yeso muririmbyi akana n'umuproducteur n'umuvanga vanze y'imiziki kuva muri Downtown DJs Big yagize icavuga nabivuze yego yavuze bugiro remix yarikenewe kwe canke ntibita atapart yarikenewe cyane yarikenewe cyane binakura wanashaka abateye mu cyumbatsa no kuko se wenyine yavuze gusa nabonye ni page comment cyane gose ya Edisson Ndayahoze nawe nyine rura ibintu yanditseko yavuze ati Bellissima remix by DJ Fernando ariko na Edisson isumbwa kure ni we yatanze we yatanze umuco ahagaze we isumbwa kure cyane niyo na Bellissima ya mbere iyo nawe kama yitwa Just Way yesa nanyo n'umurimvyi wa kera akawe nawe yavyaramuca nawe nyene ubona yuko ndabarahiye ijya remix n'ubuswage yarikenewe ni benshi bagize bashikiza kuri remix ari n'abandi atashoboye kugisha bashikiriza bavugira mu ntamatama abivanye nuko bakwicafuza bazi ko umurimvyi toshaka kucogira ko directement muparanga twanasha mugira iki ni ko murakenerana ko bigenda kose no musi wa muponda ejuka mukena siko bitaho so rero kubw'ivyo maybe beshi baratinye mugabo twicaye n'abantu ducirinze turi hanari n'abaririmbyi bazisha yamuga kwene yakoze ntibeho nabo yaradekonye so rero rumva sasa rero Bellissima ni ngorane Bellissima ni hatari yadekonye atadukoze ibara ni hatari azatuma dutsinda muri vitalo matero mu mineur azatuma dutsinda muri vitalo matero mu mineur kandi Bellissima natuma dukora ama remix urapfuye muhungu urakoze anyway sasa rero ino ndirimbo nayo yashati ya kuvuga akagira bawusta yifuka ndayifuka iyo ndirimbo rero uti yatumye benshi batinya kuvuga kubaririmbyi bivaye nuko ariko ndavuga ati bivaye nuko maybe imikora bazamba bakenera Fernando erega buryo umuntu musangiye umwuga si visa ko muhara ya namakosa you never know shaka mukenere cyo swate muri collabo swate muri show swate mu wundi buzima ushatse kuba ariko ko DJ phylbite yamugize yamushayeko phylbite bisanzwe kwivuga wewe yavuze ati kaje nigire mwanya nivugire ko phylbite ujyaye na nugatoronka Fernando ujya zona yaba uti rero yesa ni bagwe mu yibatse yesa n'ubundi we byacangaye kuva kera sinzi ko nakona phylbite wara nk'abandi je twa turi kwenko nkaje ku match uko abumviza bose baba kwavuga ati wapi kabisa wapi kumwe n'abandi ejo kuri oya we vyitekereza gusa ari inzi we vuga usabwa kuri match bari kumwe barazwi isango baratanze umuco gusa kuyipostinga nivyo batinya kwa batazi you never navuga ariko mu mitima y'abantu bazi umuziki ino ndirimbo kabisa bako bose feedback atari nziza buke batakwakira neza gusa mino mishamuci wadi ukazimana mukunda ari naho ati akanya kanje avuga ati jebuye ndiko ndankwa iva kongezweho ati je mundeke nibandarize uruza byo wanje ari naho usanga bikobera kubera nyine ujye mwateye imbere abantu bacamwanga nivyo umuntu ashobora gutera imbere mu buryo bugenda butandukanye simanga dutere imbere mu buryo buri positive wabonye utuma atanze umunsi w'ejo utuma atanze turakeneye gutera imbere mu rwego tugatera imbere mu buryo butandukanye negatively cyangwa positively n'ibintu bishika bitandukanye kandi baza yuko ino ntivyo muca intege natwebwe banashaka ino ndimbo vraiment nitwayihaye umwanya munini twaravuze ati abana wapi kabisa nibaza yuko kandi kino wonye nticoba ikintu kimuca intege oya nakore twaranagize sinzi n'ikintu wavuze cyangiye Biggie wavuze ati Imana ishime kindi mbitaye kuvuga gwiwe himana amajine kwishaka urubuga wiwe kiye kintu ni sawa kora ko ni kwitagiye kuruwa gwiwe baza guhora kari feedback yavuye kwa Edisson mugabo naho biruko ubutumwa twatanze na Biggie koko yatanze ubutumwa ko Fernando donc indirimbo yakozwe n'imitahe ivuye wiwe uza kuvuga gute ko yagiye kwa Edisson ngo niwe yayikoze imitahe yiwe ubu rero tuvuge yuko ino imitahe ya Fernando ko yagarukira kuri ino clip nyene tuvuge ko Fernando nani Edisson
yemeye yakira ino miti nyene ingana n'ino ndirimbo agenda gucafuza izina ryiwe kuri YouTube channel yiwe iriko imiliyoni 2.52 by'abantu. Ikibazo si kumitahe bwana Rwamba, ikibazo si kumitahe haba ikibazo ni indirimbo ndavuga kuri muri Uganda kugwa n'umuganda kazi yose muri Uganda bivuge Edisson nazo umuntu akora video byose abizana ngaho haba ikoze kwa Edisson nyene yari kuza amaze gukora clip neza. Exactly menda kubaza sinzi ko mwabonye ikintu cyuko ataba kuri video bari mu ndembo mugabo baciye bafata ngira ngo ntibashoboye kugenda muri Uganda bacafata udu challenge tw'indirimbo ngira ngo hafi ya kera ngaha mu Burundi baza batwenseramo ya kuri video ari muri Nyamusibe barimwo ujyanye bisima berekanye ariko tujya ni jisi abagombye ngambe gucanga ibintu byabo bivana suite bafise ubundi bwobwo indirimbo mu video graphic kabisora ko yari amayagusa iyi si official video ni official visualize ni visual yes ku munsi wejo nyimba mu gatono no munsi Joel producteur yashize ahagaragara ko ari we yakoze ino ndirimbo ni mu gihe ku munsi wahigiye twice ngaha twese mo turabazanya ati mbega ino ndirimbo yakozwe na Breezy. Joel yazamaze gutangaza ko yagize gute yayikoze yeko rero mu gihe arimo logo ya Breezy ubwo yabitangaje umvikana avuze one way yayitangaza none